Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiri kuvugwa muri politike, aho umugambwe ku butegetsi CNDD wamaze kwigaburamo imirwi ibiri, hakaba umurwi uvuga ko uri muri leta mbyeyi, hakaza n'undi murwi uvuga ko ugendera mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Uwo murwi akaba ari nawe ushigikiye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, aho uwo murwi wavuze ko ugomba gukora ibishoboka byose ugatabara Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, mu gihe ku rundi ruhande abari mu murwi ushigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bariko barategura integuro ikomeye cyane yo guhitana uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, kuko barazi neza ko igihe Generali Arengiyome Bunyoni azaba agihema umwuka w'abazima batazigera bamugirana amahoro, kuko Generali Arengiyome Bunyoni arazi amabanga akomeye cyane akorwa n'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane amabanga ahambaye afise ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, mu gihe bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yararugizemwo uruhara rukomeye cyane, kuko kuva umuhisi Petero Nkurunziza ashengeye kugeza uyu munsi abarundi ntibarabwirwa icyahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu giturumbuka. Ariko Generali Arengiyome Bunyoni akaba afise dosiye ndende kandi iteye ubwoba irebana n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, akaba ariyo mpamvu abakunda Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamushigikiye babona ko iyo dosiye igiye hanze ndetse n'ubundi bunyonyezi buriko burakorwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibintu byaba birangiye, ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bikize Generali Arengiyome Bunyoni, kuko Generali Arengiyome Bunyoni yavuze ko nibaramuka bamupfunze nk'uko nyine bamusabiye gupfungwa ubuzima bwe bwose atazigera yihanganira guhanwa wenyine, mu gihe mu butegetsi huzuyemwo ibihangange bikomeye cyane byakoze amabi atandukanye, ariyo mpamvu nyine nawe amabi bose bakoze azayashira hanze. Byose nyine bikaba byarateye bamwe mu bihangange bikomeye cyane mu mugambwe ku butegetsi ubwoba, bakabona ko igisigaye atacindi uretse kwikiza uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni. Hari amakuru adahumuriza twabateguriye tugira ngo tubashikirize mwido nido muri ano makuru nyine, wifuza kuzajya abo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta cindi niba utarabyona kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Twarababwiye ingene urubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni rwagenze, uburyo ki yaburanye akisigura ku byaha 9 yagirizwaga, ariko ukabona ko uko yisiguye rwose atacaha na kimwe kimuhama. Ibyahise byereka abarundi ko mu Burundi ubutungane butazigira bukora neza, mu gihe ubutungane bukoreshwa n'abategetsi mu nyungu zabo bwite, kuko urubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni rwahaye iyindi shusho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, naho yirirwa azenguruka igihugu cyose avuga ko ubutungane bwapfuye, akavuga ko hari icyo agiye gukora kugira ngo atabare icyo gisata. Ariko byarabonetse ko impamvu ya mbere ituma ubutungane bupfanga mu gihugu cy'u Burundi ari ukubera Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru bakoresha ubutungane mu nyungu zabo bwite. Akaba ariyo mpamvu nyine n'abatwara Burundi bo ku rwego rwo hasi nabo bahita bafatiraho, kuko babona ko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye yabikoze. Twaraberetse ingene Generali Arengiyome Bunyoni nabo baburana hamwe baburanye bisigura ku byaha bitandukanye, ibyahise bihishura ubutegetsi bwa CNDD abarundi batari bake bakamenya uko bahendwa n'ubutegetsi bwa CNDD, mu gihe CNDD yirirwa ibwira abarundi ko yashize Imana imbere. Ariko mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni byaratandukanye cyane, kuko byabonetse neza ko mu bategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye
Ndayishimiye harimo nyine abakorana n'abapfumu. Ibyo byose nyine bikaza byereka abarundi ko intwaro ya CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi mu gihe yirirwa ihenda abarundi ko yashize Imana imbere, ariko yo ikaca inyuma ikigira mu bapfumu. Ibyateye abarundi agashavu gakomeye cyane, bakabona ko amabi yose akorwa n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD atahandi ava uretse muri abo bapfumu nyine bahoramo. Abapfumu nyine babaha ubutegetsi bakabakorera n'ibyo bashatse. Ibyaje bitangaje mu gihe nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Bunyoni bariko baragirizanya nyine ko bari bagiye kwibana umupfumu, mu gihe General Bunyoni afise amashengero atari make amwegukira, agahora yerekana ko yashize Imana imbere n'umukuru w'igihugu, bikaba uko aho akora ibikorane by'urutavana ko yerekana nyine ko Imana ariyo iri imbere mu buzima bwiwe bwose ndetse n'ubuzima bw'igihugu, ariko nyuma bakajya mu bapfumu. Ibyatangaje abarundi batari bake. Haragaragaye n'ikindi kintu gikomeye cyane kandi giteye ubwoba, cyerekana ingene iperereza ry'u Burundi rikora mu kuremeteranyiriza abarundi batari bake, aho nyine babahimbira amamesaje ku matelefone yabo. Ayo mamesaje akaba apfungishije abarundi batari bake, abandi bakaba baranyuruzwe bazira ibyo ngibyo, ariko General Bunyoni na Desire Uwamahoro barerekanye ingene nyine ubwo buhinga babwize mu iperereza bwo kudodobereza ndetse no kubeshera abo badashaka. Ibyo nyine bikaba ari ibintu byagiye bigaragara mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, byerekana neza ko ibintu bitoroshe kandi ibintu bigeze ku murindi mubi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye amenyeye ko General Bunyoni yiteguriye kuvuga ukuri kose yagize ubwoba bukomeye cyane, ahita akoranya akarwi k'abajenerali bakomeye cyane bamushigikiye, bashaka uburyo ki bazikuraho General Bunyoni bagahenda abanyagihugu ko General Bunyoni yoba yaratorotse ibohero, cyangwa se bakavuga ko yagerageje gutoroka ibohero akaraswa. Ariko ibyo byose nyine bimaze kumenyekana, abari ku ruhande rwa General Bunyoni biganjemo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, nabo bavuze ko batazigera bihanganira ubuhemu bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Reveriyani Ndikuriyo yagiriza ubuhemu bukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, akavuga ko yashitse ku butegetsi agashaka kwitwara nk'umubyeyi w'umugambwe, mu gihe bizwi neza ko ari umwana w'umugambwe, kandi akamwagiriza ko yashitse ku butegetsi akabona ko abo munsi yiwe bashaka kumusubirira, ariho nyine yatanguye kubafata akabapfunga. Ibyashavuje abagumyabanga batari bake, harimo nyine n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho yashavujwe cyane n'ipfungwa rya General Bunyoni. Kuva ubwo kugeza uyu munsi akaba akora ibishoboka byose kugira ngo atabare ubuzima bwa General Bunyoni, ariko bikaba byarananiranye kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arabye ibyo amaze gukorera General Bunyoni, abona ko igihe cyose yaba amupfunguye ibara ryaba riguye, kandi akabona ko nyine ikintu cyonyine gishoboka ari uko yamugandagura, kuko murazi neza ko no mu ntango byagiye biboneka mu rubanza rwa General Bunyoni ko bari bateguye ko igihe General Bunyoni azaba agerageje gutoroka bazahita bamugandagura, ariko ntibyakunda kuko nyine General Bunyoni nawe si umuntu woroshe, ni umuntu uronka amakuru nka yose, ibiba biriko biravugwa byose ahita abimenyeshwa. Ariyo mpamvu nawe yagerageje akabyitwaramo neza, akirinda ko bamugandagura, ariko arahunga igihugu. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamushyigikiye bari batanze itegeko ko igihe cyose General Bunyoni azaba agifatwa azahita arasirwa aho afatiwe, ariko ubwitonzi ndetse n'ubushishozi ndetse n'uko General Bunyoni yari yabimenye hakiri kare, yakoze ikintu gikomeye cyane kandi cyatangaje Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yahisemo kwishikana akajya mu kibanza gihuriramwo abarundi benshi, ku buryo ki kuba kumurasa bitari korohera abakozi b'iperereza. Ariyo mpamvu nyine mwahise mubona afatwa akajyanwa gupfungwa, agapfungirwa ahantu habi cyane hashobora guhitana ubuzima bwiwe, kuko murazi neza ko General Bunyoni apfunzwe ahantu ha wenyine ku buryo atabasha kugira umuntu n'umwe avugisha. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarondeye ko ashobora kuzicwa n'agahinda, mu gihe yari abonye ko ibindi bintu byose yateguye bitagikunze.
bitagikunze nyine ko amugandagura ku buryo bworoshe, ariko kuva aho atanguye kuburana akatangura kumena amabanga yabo, Perezida Evariste Ndayishimiye ishavu ryaraduze, ahita atangura gukora indi propagande ikomeye cyane yo gushaka akarwi kazagandagura uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, mu gihe ku rundi ruhande nabo ishavu riduga, kuko murabizi neza ko Generali Arengiyome Bunyoni si umuntu woroshe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ni umuntu wari ufise amafaranga menshi n'ubu akiyafise, aho benshi bavuga ko amafaranga yiwe ari menshi atari no mu gihugu, amenshi yabitse mu mabanki atandukanye ari hanze y'igihugu, aho benshi bavuga nyine ko naho imitungo Generali Arengiyome Bunyoni afise mu gihugu yafatirwa yose, ariko ko n'ubundi bitazamubuza kugira amafaranga y'umurengera, kuko nawe yari abizi neza ko umwanya n'umwanya ubutegetsi bwamuhinduka, ariyo mpamvu yakoze ibishoboka byose agafata amafaranga menshi yari afise y'umurengera akanyegeza mu mabanki atandukanye hanze y'igihugu, kandi amenshi akaba yanayashize mu bintu bitandukanye ku buryo byanakugora gutahura ko ari ibyiwe, akaba ariyo mpamvu nyine Perezida Evariste Ndayishimiye amutinya, kandi nyine muranazi ko Generali Arengiyome Bunyoni yari afise abantu benshi cyane mu nzego z'umutekano, aho afise abo yahaye ibibanza bikomeye cyane, yaba mu nzego z'umutekano yaba no mu nzego za leta, akaba ariyo mpamvu uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye bimugoye, kuko biragoye gutahura uwo bari kumwe ndetse n'uwo batari kumwe, kuko mu mpande zose Perezida Evariste Ndayishimiye abonamwo abahemu bakomeye cyane, kuko murazi ko mu minsi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yahaswe gutembagazwa ku butegetsi, Imana irakinga, ibyo byose bikaba byarabaye igihe yari afashe ingingo inyereye yo gukura amabanga Prime Niyongabo, aho amakuru menshi yemeza ko Prime Niyongabo nawe yari guhita afatwa agapfungwa, ariko Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi akanga gutera umukono ku ikete rikura amabanga Prime Niyongabo, kugeza aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi ava mu rugendo yari yagiyemo akagaruka mu gihugu akamara indwi zibiri yugaraniye Generali Prime Niyongabo mu rugo iwe, ariko ibyo byose bikaba ariko harakorwa inama z'urutavanako hagati y'abajenerali bakomeye cyane barwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD, ibyo byose bikaba byararangiye Perezida Evariste Ndayishimiye bamurushije ingufu, bakamubwira ko akoze ikosa rikomeye akikuraho Prime Niyongabo, mu gihe Prime Niyongabo ari we wagiye akingira ubutegetsi bwa CNDD-FDD, yaba akoze ikosa rikomeye cyane, kandi bakamubwira ko nabo bataba bakimwihanganiye, kuko yaba akoze ikindi kintu gikomeye kandi giteye ubwoba nyuma y'uko afashe Generali Arengiyome Bunyoni akamupfunga. Hari amakuru menshi adahumuriza ari kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi, aho nyine kuva wamara kwigaburamo imirwi ibiri, uruhande ku rundi bahanganye cyane, aho abarundi batazi aho bariko baratwarwa, kuko murabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire abarundi, ariko ku rundi ruhande hakaba undi muntu ukomeye cyane nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire abarundi, ari we nyine munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Murazi nyine ko Reverien Ndikuriyo amaze igihe kitari gito azenguruka amazoni agize igihugu cy'u Burundi, akagenda mu ijoro ndetse n'amanywa akora amanama atandukanye, kandi amanama yerekana ko ari we mugabo w'ijunja n'ijambo, akerekana ko umugabo yari umuhisi Petero Nkurunziza, mu gihe iyo ageze kuri Perezida Evariste Ndayishimiye amwerekana ko atacintu avuze kandi ko atacintu amaze, ariko akabikora mu ruyeri rukomeye cyane, ku buryo benshi mu Barundi batanguye kubona ko Reverien Ndikuriyo ariwe waza kubandanya iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, akaba nawe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo yigereze abanyagihugu, mu gihe yama mu ngendo zitandukanye mu gihugu hagati, naho umukuru w'igihugu nawe akama mu ngendo hanze y'igihugu, aho benshi bavuga ko impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yama mu ngendo hanze y'igihugu ari uko azi neza ko igihe agisigaje atwara igihugu cy'u Burundi ari gito cyane, kandi azi neza ko igihe atazaba agitwara igihugu cy'u Burundi azahura n'ingorane zikomeye cyane, ariyo mpamvu nyine benshi bavuga ko yama mu ngendo hanze y'igihugu kugira ngo arondere inshuti zizamufasha igihe nyine ubutegetsi buzaba bumuhindutse, nk'uko nyine biriko biragendera uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru ateye ubwoba kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, kuko
Generali Arengemwe Bunyoni n'abamushigikiye bavuze ko naramuka akatiwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose nabo bazahita bakora ikintu gikomeye cyane kandi gishobora gusiga gisambuye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD n'igihugu muri rusange, kuko biraboneka neza ko umugambi uri ku butegetsi atantumbero ufitiye abanyagihugu nziza, ahubwo ko ari umugambwe ushobora kuzatura mu banyagihugu ibibazo bikomeye cyane nk'uko nyine byagenze mu mwaka wa 2015 aho Barundi isinzi bahunze igihugu, abandi bakagandagurwa ku murango izuba riva, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero. Ibyo ngibyo akaba ari ibintu byabaye bitera Abarundi ubwoba, bakaba bafise ubwoba ko bigiye kwisubiza kubera indyane ziriko ziribonekeza mu mugambwe ku butegetsi, aho nyine uwo mugambwe wamaze kwigaburamo imirwi ibiri. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya bama mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.